na sentar be tang baka karbanan don mahalan de layo sanction lakade ka jil na university na ngan monitori kumbangali akonsonsi bangali surprise checking gine tari tai namar yo kalong balong ketika assembly ka suhab tu ka dum donti siap ini tai tapi ka hasis ISBT ru tu kala chupai ketika ka bypass tu kala sungam te nga susu nga itu bahkan ka senior kana ka dobilat bagi ong ne dobilat simen kamlong suitable tapi tibeli yu kan coba sna suhab be tong ya hapo ka department nga alman alam ngam compromise kariban scam Menteri Katanat Veterinary and Animal Husbandry ubak Sanbor Shulai, ulaang baka jingpen kreat minta kalayat syat na kabenta banwanra no ada ka Veterinary University haka jilla. Habakran berkilat pathai kubor ubak Sanbor ulaang bakan long ka jingmen toy ka bakrawi ki samla puli ka jilla, ki bakwalat ya ka tekalan lada jab ki yoban puli no haka jilla lajong. Sinaya ka university teka DPR ru barka estimate ang dulu kalau 400 crore 140 crore te haga next cabinet gini la pukre ngin place ya haga next cabinet kapan long lesi harin riu tarik ya din bawa CM ulawan po Geneva ban really receive itu ka state award te harin juga tu tingin sa clear na po cabinet hanya belaklir orang tu tingin sa rapat dia ka yang ada proposal ban ya support Delhi bang ada biar communicate tu men tayo baru minister juga veterinary te bangin supply yang ingin sara ingin selia kan dulu te mata kasiru san Beijing itu meeting veterinary minister of state te ngalaikan bahwa presiden ba mau ni mene ba unang namara udang don henti mentala cross ba umiam sibit ingin discuss lupa apa nang mahuru mu concern minister de gisabu singi par lano umbu si yang ingin one with all the required documents in ka DPR ka jaka no kalau available na yang department kalau ready ban ai ka kan ja konsaga le ka city allotment of land for the proposed construction setting up of university ka ya kata details pa ngapalaban nong tekalong maximum belum kat ka Central University sengmun nga try gila kalaban pediang try lagi news pa maybe up to 1000 berkaca kai kung kabalong menta ka bagi lagi ka engineering wing juga gila ale ka jaka kadang don sa kumba sa upo akar pumulong si wigi state kamta maki BJP ruling state kiyo ya gini ki scheme na bentaban ka benefits yung kisamla yung kung kabalong menta kisamla yung iba puli ya kalan veterinary na po state yung ya beli puli siapa kabajan de kare po Guwahati wasam ladon la kajong ka hospital la kajong university yang tai te lada pisim ya gini ki samla juga ki balik puli veterinary dai telah beduk ki bawan na kayi beduk iba pli no ki pa habdis lagi masih habdis lagi jingdon jing MHI yang ban nang study kun ban support ya ka expenses ke jongki tedang iladon na kajong lajong hang ne ka kan ka pensuk ki nong kondong gini tairu nomor haka university gini di hostel ru te lada pi le chatai ke jingdot le se jero chi wi sti kelas udhu ke jingdot le se kal lara galong 10,000 sebenarnya hang ni dolong setengah no setengah sen sepadan kan kata kan dengan benefits membagi semua tuli itu ba long interest sebenarnya nak lain veterinary kan pet ka state ka state tegini nu scheme ki ba ka sentar ka aji post state ndai ka shedon ba monitoring committee monitoring implementation committee jauh sorkar cisin bagi ai kino dengan scheme kiladun lupa ki officer bagi bu bagi bermonitor jumpa juga state ki ayang yang state tambah la ki kandon hingga committee pada posentar normally ka prosedur begini nugi scheme major scheme bagi ai dek mur kita liberty bagi la ban monitor ni ban page ban check ban li kalong gumno ori ada daga jong lajong ne ta mur yo dunaman ki na itu man dunaman ya frei tar ke university itu 6,000 ngut ke capacity ba 6,000 ngut
la rajaba kasong para hiting start na state no bersinai polisi na subuh menta la naman muslim kapasiti kalau subuh siaga menta no porok ani kasi janjau tan san spa lan adu news pa lai spa ngila ban kan man revenue kan yarap gi students report not is la ban bukan option tu na sentar be tang baka kan barang don mahalan de layo sanction la kadai ka jail na university na ngan monitori kumbangali akon sonsi bangali surprise checking gine tadi tai namario kalong balong ketika assembly ka suhab tu ka dum ti siap ini tai tapi ka ISBT ru tu ka chupai ketika ka bypass tu ka sungam te ngasuso nga itu bahkan ka tenure kana dobilat bagi ong ne dobilat simen kamlong suitable tapi tibeli you kan coba sna suhab tong ya hapo ka department nga alman alam ngam compromise kariban scam